بریا شورشا سوریه گوتارا کردی لروجاوا با آواکی نپنی هبو لی پشتی هن آزادی سالین وی داویه و جیان گلک نویزکارن لی دروی ولاد جی لی گوتارا کردی د آستک قلز ده درباست با ام دبینن کو گوتارا کردی بخوشی هنک وندابون تید پیدا دبه و تایبەتمەندیە کە وێ خویا و دیار نایدیتن سەدەماوێژی vێدگەرە vێرە و شاگشتی و ڕۆژاوای کوردستانی تێدە دەرباز دەبێ ئەو نویساندنا و ئەم دخوازن کو زمانی کوردی بێ نویساندن gelekî کێمە و ئەوێ کو زمانی کوردیجی تێ نویساندن لاوازش عالیە ڕێزمان vêj عالیە ڕێنویسێ vêj عالیە ئاواکردنا ستراکتورا گۆتارێ بخوا دوارکی دنده پرانیا نویسکارین کردجی هتانها بهتر به زمان عربی یان جی زمان دن دنویسن و دبکو نگرنگیدانا بنویسینا کردی یک جسدمن و پشتگوه خستن از زمان کردی با جبال روشن بیرین کرد و سیاست قد خکرنا زمان کردی جی باندورا وینا gelekî hebû li ser vî zimanê ku di gotarê de têbkar anîn ji aliyekî din ve xwendevan bixwe jî nebûna xwendevanan kêm guhdana bi xwendina gotarê bixwe jî nebûna rojnamevanên pispor nebûna rojnameyên wêjeyî rojnameyên aborî ev jî sedemek e پرانیا گوار و روزنامه‌ین کردین سوریه جی ایدی بهتر به زمان عربینا تاوی کو رژیما سوریه نها نما کارا واج زمان کردی قدغه بکا نویسکار بخوجی یعنی هر خودیتی خوندناوی زیاتر خوندنکی عربی بیا براستی کلتورک عربی هاتی زال کردن سر دوربیناوی هندک کشی نتوی براستی و خودیتی نف جوات کیدا او جوات زیاتر کلتور روشنبیری کی یا زمانی کی بیانی براستی یا نتوی یک دی هاتی فرد کردن نویسکارین کرد نرین خو به آواکی ریالیست ددن نویساندن لگلکین دنجی هنا تنی هستن خو وکو هلبستوانن ددن نشاندان بێکو شۆڕۆڤ بکەن هەنێک هەلبەزبان دەما گۆتارێ دنویسینن تایبەت گۆتارە سیاسی وان مەسەلێن خوێن لایەنێن خوێی سیاسی و عاتفی وان تشتا تەڤلی نویساندنا گۆتارێ دکن لە هەولێرێژی دەرفەتێک ji بۆ نویساندنی هەیە لێ دەبکۆ ڕەوشە مادیە نویسکارین کورد دبکە لە مەکە مەزن لە هەمبەر ئەنجامین وان هنك دبيجن كوب قالك نفيسكار هنا بتاني قرنجية دنوياكي هن بوستن عربي لسر فيسبوك نخوا بلاف بكن وهنك لايكاش خربتن هافا اللي قالك جيد بيجن جبركو كس جوه نادي نفيسكارا ونفيسين انوان او جي مجبور بنا كوفي كاري برشاف نكرن شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير